stand here. Stand here in the fire. King Rajendra Desai in the fire. Stand here. Again, this country is the fire. In the west, in the fire, in the ground, there's the fire in the circle of the fire. Please listen to me. Take this 60 minutes. In the fire, in the fire, in the cliff, the Nepali state of the fire, the listen here. In the Nepalese in the west, this is free. In here, sit. In here, this ministry guard is in the Vena. In the ministry where? Where in the ministry Nepalese in the west, because in the dream, the sweet evening sing crazy people. Nepalese in the red, in the dream, Nepalese in the gents. Power in the power! He's standing here. Today I'm in the... A few minutes later. नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा नमस्ते तपाईले यस्तो राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो तपाईले कहाँबाट आयो यस्तो शब्द गर्लफ्रेन्डसँग मनमुटाव भयो कि के हो कस्तो जीव भन्नुभएको आजभोलिको देशको अवस्था नै यस्तो छ हरेक युवाहरू विदेशिनु परेको छ अनि अहिले देशको अवस्था कस्तो छ हिजो जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ देशको अवस्था अनि हिजो कस्तो थियो त अस्ति जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ र भोलि पनि त्यस्तै हुनेछ जबसम्म नेपाल चलाउन युवाहरू आउँदैन नि तबसम्म देशको अवस्था यस्तै रहनेछ पिण्ड खाने बुढाले देश चलाइरहेछ अनि देशको अवस्था यस्तो हुँदैन अनि तपाईले इंग्लिश त राम्रो बोल्नु हुँदै रहेछ त कहाँबाट सिक्नुभयो त डाइनोसरसँग